Baba Talisha ule urahejire ngoro cia Akenya ni kunyitira cucu wa Brian Chira na aratigirira Chira ni athi kuona gitio. Riu ni aratugitwo ni kambuni ya Expeditions, Masai Safaris na Holiday ya thiko ithatu mwena wa Mombasa hamwe na kairitu gake Talisha. Baba Talisha ni urahuthithirie Chira mamilioni ma mbeca TikTok na araugiriria mathiko make nginya marakorwo magikinyio ni Akenya aingĩ. Baba Talisha atugitwo ni murugamiri munene wa kambuni ino niwe Pancras Karema arita njira ya kumucokeria ngatho ni Wirutiri wake wa mwanya. Akenya mwena wa comment section mwena ule wa Facebook ni makorwo makiandika hena Mombi Maina akaga this is good, hena Liz Anna akaga he worth more. I remember last time he stood for the guy who lost his kid through in Kirinyaga. Alice Waitha akaga wow he deserves, hena Zipora Jogo akaga wow weka wega ni wewe ika, hena Purity Kameme akaga you deserve it, hena Rachel Mary akaga he deserve. Good job Baba T. Wako ni kwa Mwagi wa Mohoro gakogi kuheana gitio kinene uko subscribe ni wa YouTube channel eno.